Anyang laki din! Uy, agasam nga'y, Tata Alfonso. Balitok sama dita kwentas mo. Ay, ket. Wen ay siya. Bak na nga. Iso abalitok na kwintas ka. Ay, sana all, baknang. Pasig nga kakangina, dagiti usar mo, Tata Alfonso. Wen ay siya. Bak na nga ngarod. Di pasig nga kakangina ti osar ka. Naggana san abiyag, Tata. Ay, wen gaya. Ada asawa maon ay siya. Awan pa'y, Tata. Ay, no kayat mo. Asawain kan. Balo akmetin itinatay. Anya? Ay, sana mabalin, Tata Alfonso. Tsak pa'y kaya ti mag-iasawa. Adaw ti kwartak. Saan kanto nga agrigat iti denak? Ay, manjak. Ala, ang panunot ka na imbag ay siya. Ngem dayto iti laglagip bat na nga ket mabalin mon tao apagpunganan dagiti kwarta. Anya? Nay, umanag na kamot dito'y paraangan, Alfonso. Kaslad da sapsapulam. Kayat mo ti kwarta ipang? Ay, kayat ko Apay, mangted ka iti kwarta. Numayat kay ti kayat kao. Anya ti kayat mo ay Asawain ka kayat mo. Anya, ay nagloko kan, Alfonso. Nabiit pa'y anatay ti asawa. Asawaan nakadagosan. Anya ko matidakis na. Ay ang panunot kan ta asawain kan ipang. Ay, manjak. Gindidi ka pailaang ipang. Agyaman ka ta kayat kang asawaan niya ore nagpangit ka. Anya? Saan ka matanapintas ngam kayat kalaang asawaan? Ore saan ta nagkasariti simbahan? Agden natalatan. Ay, bagtay. Ay, sana ka bagtit ipang. Adaw ti kwartak. Bak nangak tamay sa doktor ti anak ka. Anya kumangay nubak nang ka. Nagdagkel ti sweldo di anak ko a doktor di Amerika. Mansyon pa iti balay na. Anya? Sa nga polo ti lugan na. Ken adan siya pa'y helicopter nan. Anya? Agayem da pa'y jay presidente ti Amerika. Anya? Wen, ipang. Iso nga adaw ti kwartak. At daamin ng kanyak. Asawa langan ti awan. Tidak kayat na ti awanan baen din daw kaanakan. Bak nangak, Mike. Ay, mangsapol kayo manan iti sa baling armonyo Ay, nagrigat ti agaram. Isoda ko mati umay iji balay ko tabak nangak kat ngerod. Anya? When now, mangipaskilak laangin iti wanted wife. Ibagak agkasapulan na kiti babae iji balay ko a mansyon. Anya? Nagdakkel di balay ka. Mansyon na talaga. Nagado pa iti magmagan. Isong awanin ti sapulan pa dagiti babae kanya. Ha? At dapay lugan ka. Nagpipinta sa lugan. At dapay aircon di balay ka. Angkal. At kwartam di ta din daw. Adamay, Angkal. Manaw. Dua gasot lang tada iti bulsak, Angkal. Ay ikan kay ti kwartam tanay. Nadagsin launay ang ti bulsak. Anya? Kisayak ti kwarta kiti bulsak tanay. Aglaplapusanan si ka. Nay, papanam, Tata Alfonso. Nakapurma ka man. Ay awan pa panakising. Napintas nga mintibado kan pantalon ko. Iso anak ko nam anak ka porpormaak. Ha? Branded pa dagita Amam no mano ti balor da ito ibadaw. Mano, Tata Alfonso? 5,000. Anya? Nagninamot tanday tabado? Amam no sagmamano da ito pantalon ka. Manong ay, Tata? 10,000. Ay, oo na yan. Nagnginan? Bak na nga ngarod iseng. Ay wan gayam. Agsapsapulak iti asawaak. Ha? Kaya't mao ta si kanti asawaak iseng. Anya? Ay, adan boyfriend ko, Tata. Ay makisinakan kinkuan na tadatan ti agden na kasagasawa. Ay, yak kayat tila kay. Ay wen la kaya nga agpeso nga madumat ti kwartak. Manjak. Mangsapol kayo laangan iti sabali nga asawaan nyo, Tata. Ay mabitla nga aham. Anyat kakautom di tabulsam, Tata Alfonso. Kwarta. Anya? At iti siya nga ribo iseng. Ingkag merienda. Anya? Ipadawat mo kanyak day ta sa ngaribo, Tata? Wen!
At to'y pa'y tili magasot, Ninayunan pa'y itilimagasot. Wen, 1,500 amin dahi ta iseng. Hinggang merienda, agpanunot ka, no kaya't munti makiasawa kanyak, Nagpigsa ti signal ti bagyo. Grabe! Ha? Apay ana ibagam anapig sa ti signal ti bagyo. Kat saan mo ta nagbagyo? Signal number 5 pa'y Anya? Awan mo't napasama ka bagyo Hindi mo maawatan ti bagbagak ay sa. Anya nga, hindi kayat mga ibaga ising. Ni Tata Alfonso kaya't nakano nga asawaan. Anya? Agpada tagayam akayat na nga asawaan? Aming samutin babae dito lugar tayo. Kat pangibagaan na kayat na nga asawaan. Nagpangas da di ala kaya. Kanayon na nga ibaga abak nang. Un nga rod ay sa. Agasam, taikanak pa yan iti 1.5 apag meriendak laang. No kasta, di mo inawat. Ay, ko Ay, inawat kulatan ata sayang mat di 1.5. Inaawat mo matlagayam. Agpada ta nga inikan na iti kwarta. Sayang agpaiso, no di mo awatan ti kwarta nga ititid na. Damag ko nga agsapsapol kakano iti asawaan, Tata Alfonso. Ay, wen baraok, baknangak, iso akasapulag ti asawa. Anya? Makitam da iti rilaok, Uwan, Tata. Nginginain da iti arilaok, sa nga gasot aribaw ti bayad na da itaw. Anya? Wen, makikitang pa da iti sing-sing ka. Uwan, Tata. Balitok da itaw, nagngina. Agasam nga Tata. Ay kwa, isa pulan nagmankid iti asawaak, baraok. Napintas, wano katamtaman ti pintas na. Komporme, basta babae. Uray pangit, kayat mo? Ay, saan mo't unay apangit, baraok? Ito kasla karupropan ni Sharon Cuneta ng artista. Anya? Kat no napintas ni Sharon Cuneta? Basta, makamukan. No adda makita, ibagam ama pa ni Jibalay ka, Ha? Jay babae pa yan, timapan ije balay mo, Tata. Imbis kuma, si katimapan agaram, ije balay ti babae. Ay, makabanog da itang ibagbagam. Papanam laing nga ni Jibalay ka, sakton ti makamaw. Nay, naragrag jay sa nga ribom, Alfonso. Ay, unyag pa isa. Apay adi kapidutan ngay. Ay, narugitin. Kukuhamon. Anya? Wen, kukuhamon. Narugitan da ita, isuadya kong pidutan. Sigurado ka, Alfonso? Sure, Ipang. Alae maun ta ibulsa maun. Jakon pagan ano da ita kwarta. Iyo. Ay, agyaman na. Pidutan nga rudain. Mala, agpanunod kan Ipang. No kayat mo, iyawid ka itan ijibalay ka. Anya? Kas makita mat. Kaslawan kanyak ti 1,000 a pisos. Ipadpadawat ko laan. Pispisagag pa ano daduma. Ay, anya lakit din ni Alfonso. Imbagak lang arudan asaan akon amaki asawa. Ang natayin day di asawam. Katay na laeng, Alfonso. Saan pa'y ngarod anadaanon ti pasyam na? No, di mo kayat ti makiasawa kanyak. Kastoy laeng ang taramidan ta. Anya? Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa askaw, Ipang. Sigay. Ay, bastos! Anay! Apay nagkatos ka ngay, Ipang. Gunggunam, sa bali mo nga may tibagbagam, dahito pa'y tidanog. Anay ko, ay dinakdanugan, Ipang, anay. Ay, bastos ka, alaklakayan. Ay, sinong nangyari? Ay, anong nangyari sa rupa mo, Uncle? Ay, buksingiro mat gayam ni Ipang. Anya? Iso tinang danog di tamatam, Uncle? Nakaw, nagdakkel ti black ay na. Kasla mo ubot ti kaldero ti kadakkel na. Eh, nagsakit ti danog na. Anyang iminti di na nagustuhan ngay naramid mo, Uncle? Imbagat laeng met,
Anya nga, Uncle. Iyara sa skulangan din daw. Mala. Antoy tilapa ikaw. Yasid ikaw. Anya, kasta ti imbagam ken kuan, Uncle. Uwain barok. Sigurado ang madangran na ka no kasta ti ibagbagam. Gubat mo ti kayat mo mabasamak. Nay, anya aramidom dito arubayan ti mansyon ko barok. Ako At dalawar urayak a tao, tata. Ada ka din na sa pulam a babaeng asawaag barok. Awan pa'y matata. Wow, agasam ngay. Apay barok, anya tinakitan. Kwartamat gayam de tapat-pat-patam, Tata Alfonso. Ay, wan, barok. 50,000 pesos sa amin dito. Pangipanam ngay, tata. Ay, awan. Ikigamaklaan tanay, nadagsin ng tibulsak. Anya? Bak na nga rod, barok. Adaw ti kwartak. Manumot la dito 50,000 ngay. Ibas basurak laeng no kwa. Ay, dumawatak man nga rod iti kwartam, Tata Alfonso. Ay, mabit lang nga. Adaw. 2,000 pesos amin dito. Inkag merienda. Ay, naggana sain. 2,000 ko naman. Mala, mapankan. Katangam, tikay kayat mau, baraw. Anya ngay ay siya. Nakapanunot kan? Asawain kan? Ay, jak pa'y kaya ti makiasawa, tata. Apaya di mo kayat kat pagid-idak laeng ti sagsasangaribo a pesos. Di kan to agregat kanyak, ay siya. Ay na, signal number 5 talaga. Kanya't ibagbagam ay siya. Ay, awan, Tata Alfonso. Bueno, ninanang mula ang ti asawaag ay siya. Anya? Ay, si Bibiyag pa'y laang ni tatang ko. Ay, kunak no natayin ni tatang mo. Sika talaga, Tata Alfonso. Sumapol ka laangan iti sa bali nga asawaan. Ay, manaw ti kayat mo ayatap no mayat kanya asawaag. Ibagam no manaw. Ala, dugulit ni Tata Alfonso. Jak nga ron kaya ti makiasawa. Ay, nagrigatin aya ti makisarita iti lakay amakas asawa. Agyaman na kata, kinuyog na ka, ginumitiarak, paraw. No problem, Tata Alfonso. Basta sika. Nasakit lang amin tinagam ko, tawan mangayat kanyak ababae, kat baknangat, Mike. Ato'y pa'y tiarak, Tata Alfonso. Inumam amin day ta, tapno at adda mabartek ka. Ano na paraw ka? Karga pa'y tibaso Tata Alfonso. Ay, mabit man lang, barok. Makadlawa ko na. Anya ti madlaw mo? Itay pa nga gininom tangam di ka matla mabarbartegan. Ay, saan man, Tata Alfonso? Nabartekak meten. Nabartekak ka talaga, Tata. Dili. Nabartek ka matnyag pesong barok. Nalabasan ti bartek ko, Tata Alfonso. Maulawa ka talagan. Kun konam samat lang dahil kun kondit anabartek ka. Saan, Tata Alfonso? Grabe ti bartek ka. Grabe na talaga. Nagkanak ititurog ka. Dito ilatan sofa. Nagturog at dirabi. Nalawag mo't gaya man. Nagsakit to ulok anahang ubay. Nagadong amin. Iyaya. Nawara-wara mo't ti kagawaag dito balay. Sos. Dalaki din nakastrak ngagtatakaw. Ay, Diyos kay, nakalukat ti silid ka. Ay, nakitain na kita alahas kin kwarta. Ay, yawanin na kita nagadong alahas kin kwarta. Tinakaudan. Ay.
Awanan dagiti alahas ken kwarta Mangkal Alfonso. Wen din daw kaanakan. Sinirdak dagitag tatakaw. Kasano nga yan Mangkal? Awanan ti paggatang mo iti asawam. Ayawanan din daw. Ay ka dumawat kan tumanan ka ni kasinsin a doktor. Now, ikan nakabay. Kanya tikat mo asawan din daw kaanakan. Nakasarita kay di kalman ni kasinsin a doktor. Di nakakanon ikan iti kwartam na pagpalpalastog mo laang. Anya, saan na mabalay? Saan? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Signal number 5. Dito'y drama tayo, Anyalaki Din. Insurat ni Isaganay Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki Din! Ay na, naggagat kalakit din nga agbutay landok, butog lakay. Ay, kasapulan, Ilse ba ito? Nay, aguyag ka pa yan. Ay, gagamay na. Anya agagangay asasawam dita. Mapukaw tumula na ito'y sakit kaw. Gagangay lang o yan. Ay saan agagangay day tabutog? Masansanan nga aguyag ka. Ay, magasan tulatan. Ay ingka agpa-check up iti doktor. Anya ko mga iti pagbayad ko iti doktor ko nanginamat ti check up. Agbuti lando ka lang, may Ha? check upon dala ti matam kasi ngirinda ka ni tinagngina. Sa bagay, malagi na nakangarudan tanay, kumarkaron ti uyak mau. Rabi una yan, butog lakay. Di ka pa'y maturag. Ay na, agner-nervyosa Elsie bakit? Anyat pag nervyosam. Ang mga malipatak ti aga-angas bayat ti panaturog kaw. Anya? Ay. Malipatak ti umangas, di mataya kaon. Awan tun ti asawa am. Ay di mo man but-but nganday tabagem butog. Maturog kakit din. Nabannog kalaeng anapan nagatang iti buti ken landok iti agsapa. Umay ka mangarod bakit? Ay sus, matay ka lang arudan ako nam. Maaramid mo pa ilaang ti agkalbay. Pagin inanaan karon. Nabanuga karon na nagmalmalam. Iso nga umay kan ah. Umay kan. Ay, sinalbag kalaklakayan. Anyat pa nagkit-kitam kanyak. Waiting siya. Apay ni tatang nanang, agkakapsot mo ta nakatugaway yung sirop ti salamagay. Madmadi ka nung arod tirik nana. Iso ada kayo pa ilaang timapan agbuti landok kin ni ading mau. Anya, ada pa panak no madamdama nanang. Sa dino nga iti papanam. Nag-agsapol iti pagbaknangak. Anya pagbaknangan asasawam dita, Roger. Wanaw, panggap mo, timapan ag-hold up. Ipakpakawan mo't ananang. Inag-agsapol iti trabaho, ti kahit kasawan. Anya kumatisar ka matrabaho, katawan mo't adal mo. Grade 1 lat nalpas mo. Kargador, mabaling mo't nanang. Ha? Panak man kiti yung tsindaan, parang agkasapulan da iti kargador. Kaya't ko tagtrabaho, nanang. Naglaing kan tuma ngamin nga aganak, anak ko. Iso anagado ti aw-awiram nga anak mo. Anya langkit din ni nanang. Siyak man ti dilawon na. Sino nga rod ti dilawak asabalay? Kat si kamot ti anak ko nga anak. Anya ti bagayo aya. Ayan di asawam. Ada na panan na nanang. Apay aya. Ibaon ko kumaamapan agbuti landaw. Tanay saan akabaulan ni tatangyaw. Idi pa'y naminsan akalman ama ditirik nana. Impacheck up yu ko man iti doktor Di na nga rod kayat ti agpa-check up, tasayang kanulaang ti kwarta. Mabayag pa'y nilakay ko as sumangpot, nanang. Apay amabayag. Kano ka bang panaw na? Anya? Ay, pagsardeng manday ta anak mo asangit-asangay. Awan nga rot ipagatas ko kunkwan. Ay, katpadidyam Awanan tugbog ti paraw kongkong, naibusan. Anya, nagbasit pa ilang ti anak mo, naibusan ti tubog na. O nanang, nakidit ti rumwaragatas na. Wanaw,
Ibusin nila kay mo. Ay, una yan. Matayak saan baka Tila ibagbagam di tabutog. marikrik na kedanda niya matayan. Saan ka pa'y amatay? Mabayag pa'y. Marikrik na ngarunay. Anya lakit din ni butog. Day talatan matay-matay ti sasawang. Lakayak meteng kay bakit. Agsalugan ti pigsakin na dumetan ti saksakitag. Anya, Saan nakamabutang nga matay? Nualaan na kunya po Diyos. Awanan maramidak. ay sos, makapakintayag mo day tanga ibagbagam lakay. Anya nga tatirik na ti matay. Ilsi bakit. Ay, diyak ka mo ah. Tadyak pa'y mo't napadasan tinatay. Nasaki nga ti matay. Anya lakit din ni butawg. Diyak nga rodamaw. Tadyak pa'y mo't napadas tinatay. Agsabay ta kumamatay bakit. Anya, ay tila sasawam dita. Agi na nakakit din. Kabut-butang day ta sasawam. Ay na, tatang. Agbuti landok ka pa ilaan kat agsaksakit ka lang arudan. Masapol anak ka. Awan ti gastusan tayaw. Sa anak nga agsalukag. Tatang, Hada ka din nasara ka mapanggedam. awan pa'y tatang. Nakadumat niya minti sa pulen da requirements. Anya ngay kuma requirements na ita. Masapol dati ayday, ngam awan mo't nga rod ayday. Kinapang kakumanay di munisipyo, tayong kanangala iti postal ay din. Ay, nagkapu ako ni di munisipyo, tatang. May lagayam. Nakaalakan. Saan pa'y tatang? Apay ngay. Kasapulan damot lati ayday, kat awan nga rod ayday. Kasano ngay day ta. Isu nga ron na mga alakay ti ay din, tapno maadaan ka iti ay day. Ay, makaulaw, tatang. Agbuti landukak langan. Na. Tatang, kwartayo man. Sakpay kang agsaksakit ti pagdawata mi ti kwarta lala. Awan paggatang ko iti daya per dagiti anak ko. Daytan di bagbagaken ka. Sana dakas ti adu ti anak na, no laki day ti maitidyo ti kasapulan da. Tatang, Ultimo daya par dagiti anak yaw, dawatan nyo pa'y lakada kamay. Amoy yung mga agbubuti landok lada tao. tatang, saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ko matipagsweldoan nila kay mo sa mga trabaho iti opisina, wano anya dita na pagtrabahuan. Kano istambay mate. Tatang, Kaano pa yung agsweldo dagiti istambay mate? Alaman ko. tatang, aguya kayo manan. Ay, sus, ad-adan ang naguyak kayo, tatang. Nanang, tulungan tayo ni tatang. Sing-sing po kaya ang agkakabsat. Di kaya gapa. Ay, tatang ko, di na kang pampanawan. Tatang ko, tatang. Diyak kaya't amatay ka, butog lakay. Bakit? Namatayak. Di kan makiasasawa. Anya, Alalyan ka no makiasawa ka iti sa balay. Siyak lang ti lalaki iti biyag mau. ay uwan lakay. Agkariha. Ikarik lakay. Agkariha. Ay, tatang ko, ay. Natayan ni tatang ko. Nagsalungay nga yun ni tatang. Awanan ni tatang. Ay, butog lakay. Ay, ayaten ka. Ada pa gayam na lipatak ngay baga. Ay, nagungar tinatay. Ada na lipatak ngay imbilin ka na kayaw. Si bibiyag kayo pa'y gayam, tatang. Wala na ka. Ada kami na lipatak ngay baga. Ibagayo, tatang. Jay paborito ka chinilas. Kalugaw kun badbadaw. Ipasurot yun to iti abay ti bangkay ko Ha? Daytay sapatos ka.
Di yu isusuot kanyak. No nakalunguna ka, tapno saan nyo amang ngagtiarim padagkaw, no may kay sarungkaran. Anya, Ala, ang kidema ko matay akon. Agsingsingput kayo anak kaw. Uwan tatang, singsingpot kami ginaading ko alala. nagkidaman ni tatang. Natay samot kag paison. Ay mabitlaang, saan kayo nga agsangay? Apay ka di nanang. Saan anatay ni Tatang Yaw? Anya? Maturog lang ni Tatang Yaw. Nagpigsamot ti angus na. Anya laki din ni tatang. Ato'y dagiti buti kan landok nga ilakok, tatabutog. Wain balasang kaw. Nagadun dagiti abuti ti arak. Wen, tata. Agur-urno nga kadagiti buti ang naginumanda. Kastaya balasang kaw. Wen, tata. Saan ngamin nga agit itid iti kwarta kanyak nilakay ko. Iso nga urno nga dagiti buti, tapno ada kwartak. Anya, Wen gayam, tatabutog. apay balasang kaw. Damag ko ang nagsakit kayo kano. Wain balasang kaw. Agsakita ka no daduma. San mait no daduma. Anya? Kasano day ta? Panagriknak no daduma ka kasla mataya kon. Anya? Kasla kamkamata ti anges kaw. Anya? Wain balasang kaw. Panagriknak ka mataya ka talaga. Ay, nagtangken at talaga ti ulom butog. Apay ka di manen aya. Intun kuan sa bali manang ti mariknam. Ibagbagam tumanen amatay kan nga uray san mo. Ha? Napan ka manen nagbutilan daw. Imbaon mo kumalatan adagiti anak mo. Kabalak pa'y mo tagbuti landok bakit? Kuna, nga makapadanag ka mo. Ibagam tumanen amatay kan. Di ka ka din agungungayt. Aha. Apay butog. Sa manante. Angas ka. Anya, Di nakbaybayan ba ka? Ang mga numatayak. Di ka pumampanaw dito. Abay ka. anya, ay taray da kalangan ni ospital. Ay sakmat itan ti agnerbiaws lakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, nana. Maagasan ti sakit ni Tata Butog. Ay agyaman ak doktor. Kunak no nakaron ti sakit ti asawa. Nasayat ma tayo pa-check up yo, tapno masigod, kan maagasan ti sakit na anerbyos, kan ti sakit na itibara. Mabuteng ngamin nga agpa-check up. Ken awan ngamin kwartam ay doktor. Sabagay, maawatan kayo, nana. Adda ngamin dagiti padak a doktor, a nangina ngagsingir. Angam no siyak, awanin ti bayanan nyo. Ikang kayo pa iti libre nga agas. Agyaman ak manen doktor. Nukasta nga damarik na yo asaksakitan nyo, agpa-check up kayo adagusen. At damat dagiti pampubliko a pagagasan. Wen doktor. Agang angas ak kanipay bakit? Wen butog. Ay, unak nusahan na yun. Ay, agner-nervyos ka manen ako nak. Ipagarup mo manen amatay kan. Ay, bakit? Kuna jay doktor, aginan akalaeng. Kan saan ka nga agpanunot iti negatibaw. Tapno saan ka nga agnervyos. Kan tapno maagasan day tasakit mo iti bara. Ay, nalainga nga mingag sigarilyo, hindi ka bubingak. Iso nga italanga mariknak ti sakit ka. Mala, maturog ka kitdain. Rabiin lakay. Bakit? Apay. Bakit? Apay aya. Bakit? Kunakit. Apay aya kunak mo. Di ka mang rin namutin. Anyaya ti bagam. Umay ka na tapno mag-aasanak. Ay, salbag ka. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Agas. Ay maturog ka kitdain. Day tala ti ireng-reng-reng mo. Malan basol mo no matayak. Malan Anya lakit din ni butog. Ay nagkulay. Ay sinalbag ka lakayan.
Paingay bakay. Anya nga apay ngay. Nagrigat ti umangal. Matayak sa talaga na. Anya, ay bigbigat. Agpanik atak ka manen. Ay, umay ka man kinay. Tapno magasan na ka na. Nita, Ikaw, apay nga nagsipat ka. makadlawa kun ka abutawg. Aglablabos kan. Ha? Bakilin kalaangan tapno matay kan ngagpaisaw. Saan abakit? Diyak kayat ti matay. Ay sinalbag ka. Agpampambarkan sa langmag. Anay, gusto na. Di kan kulkulitain. Anay ikaw, nagsakit ti pingping ka. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, kaintay pinauluan. Panic attack! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay nalakay, amom ka day, numano day tinagatang ko a blouse ko. No saan a 250? Duwagasot. 50 lang day to eh. Nagmayata no 50. Bagay mo pa. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no ano samla ang taagkalkal ka dagiti ukay-ukay iji palingke. Makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukaya naktumamit iti sapatos ko bakit? O sarag taw, nga agninong inton kasarji ka anakak. Ay katwan alakay. Usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon mi ababai. Meeting laang masapol ang napintas ti badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay. Nang runa day a Vivian. Ay na, permi anak ka uyaw. Anya ti orasan, agalas 2, awan pa'y laang nagiti membro amiti inga. Ay na, amumatan ti Filipino time ako nada. Kung takman dagi jay a babae, sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam ka dilat ta idan. Taadaan nakdang as-asikasunda. Saan ang mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras ang nagtutungtungan, iso ti masurat. Hay, istiling! Nayunan pa'y dagiti tugaw dito isang wanan takurang. Ay na, si kakit dimot Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa at ababaunan. Naanos kit di ni Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na. Aramiden na. Saan akas kadagiti daduma ang miyembro tayo ababay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan nagiti babae a membro. Hay, nagsasarot kayo. Husto daytan, Vivian. Asino itati aglinis nito Jim a nagmitingan tayo? Ako nga't ni Kapitan no saan tayo adalusan dayto. Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang. Ala, siya kon. May sam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayo nga aglinis. Dagita tugaw. Urnusan nyo lang nga na nasayaas. Sige, aramiden mi dayta. Aginanaak ko mamot bakit? Sige mo't ten alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwam. Kasi ka mahit, may maysa ka. No, apay ngamin, anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Siyakmat ngamin ti kaasid ganti balay na dito Jim. Ala, mapantarot aglinisin. Sige, mabiit lang nga road. Tainak alaang jay walis kandaspan.
Anya ti ko nam Vivian. Okay, di pinagbado ni Istileng idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaus day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din, nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Istileng anapan nagukay-ukay idi palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat, taukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kumay ti day ti blouse ko. Amaw naman day tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina day ta. Branded samag. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ha? Ay na, nagnginan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibagadag iti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Sana? Lakay, kita day tinagatang ko iti palengke. Sapatos, Mike. Wan lakay, usaram amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay. 250. Ngam tinawarak iti 200. Intad da mo tadagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, aguri ka. Inak pa agbuggaw. Ay, baraw. Mayat day ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito ni bakit ko ti ukay-ukay, tata. Okay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo day ta. Lalat at ibuaya. Ay, naisumi lagayam analagda. Nay. Ni, panagsasalang. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay kaki din. Dilawon da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, agsalak daw. Intun makagata nga iti sapatos ko. Bakit? Ado ti mapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay, kat nasaya at ano kas nalakay. Imbagak nga ukay lang da ito eh. Kat nalaka lang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay lang day ta. Igatangan naktuman iti ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay abado. Tamom ti narami day ja Vivian. Jay presidente ti women's? Uy, inchismis nakit din. Apay nga inchismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Nga maapay amasapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na igibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ichismis nakpay lang. Iso asaan arumbang ada dya ti presidente yo takas da dya tao. Makitak lang kumprontarak. Oops, saanan. Day talaki din nagbasid abanak ti pangkumprontaram ken kuana. Kasano, maruwam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Ichismis nakpay lang. Idi pa'y akasta ti ugali na. Bayamon. Ketap no mayaw awan ti rurod mo. Intakid di agpuros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Nagbunga dan ayan. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dila kay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, Intan. Di mo sayangan ti oras mo makiapa ka dagiti aklase ti tao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka. Kapuros dagito eh. Ket no agodong ako maagumatang itinateng asidaan may.
Nan, kita man dagiti lakaw, tagumatangak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mo layuan natang. Ay na, pagtintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana. Ay kat, naglawa di taltalon niyaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula, tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, tanaggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela ijay universidad ijay ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag ka man taddan kolehiyum. Amam, jay may isang anak ni Vivian. Problema na, tamaibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Tay naristo da jay anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kentarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro. Ay, kat mapantagpuros Ay, gayam, kaasimot ni Vivian. Apay, ano? Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasaw. Uyaw-uyawin na ka nga ukay tibadaw. Ang kitaan tibiyagda. Di na pa'y maurnos. Wen nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Vivian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na. Punwak man day ti basket ko. Adda manen ilakok. Mala, ireserbaan nakman nga rod iti sitaw ken ukra. Ay, wala na. Idagas kung tulatan dito'y balayo inton madamdama. Lalo asino? Udno mo't ano kita rin kilakay ako ngay. Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaan. Sana ka mabutang. Si kanto ba di babalo ko? May kamanungatan day ta akinaapa nanana. Ay na, apaan na amin agagayom na. Ireklamo damanan ket kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng la nga mapetisyonan day ta Vivian tapno pumanawon dito lugar tayaw. Apay anak ko na yun day tatata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mga anaw. Isong aron nga ado ti kaapa na tata. Kunam lamang no ba nang. Padamila marigrigat ti panagbiag na. Ay, isong aron ti ibagbaga ka ni bakit ko adinan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman iti barangay hall tayo chismis na di karuba na anak itaray. Awan lang imin nga tayo ti sabali amaramid na. No saan nga agchismis tata. Kano insinagayam di asawa nan. Isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insina dan atakas ta ti ugali na. Diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiag da. Tadumot ti as-asikasunli ka ni bakit kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biag ti makinbiag. Anyat yun urayam nito, inana. Ni istiling man, tadaim pareserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni istileng. Wen, mula dakin nila kay na. Gumatang kamag. Ay, nanana, napunno jay ref me iti karkarnay. Saan mi pa amasid sinano maminsan? Iso nga ibalbal lang me. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agidasarak itinatang. Kano na sustansya tinatang. Ay na, oray siyak, jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmugak ka di unayan, nana. Katuan, saan mat akas na ti pamagimiday? Ay na, nakabot-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood.
nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak to man makimiting dita organisasyon mi. At dakat na damag ko, aso katanda ka ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kanu ngamin ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na atao. Man nakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay aso katandan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, ah. Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan ngamin anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Kan aglinis iti gym apag mimitingan may. Ni, sika ka na yun? Apayawan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominatak mo ta. Asino nga iti inominate yun, nana? Sika, istileng. Di nakman angawin iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro. Asika ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasano ngay, nana, ano awan mangibutos kanyak? Basta, ibutos ka. Mom kadian ni misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tatata? Ay na nagapuwak Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay da. Kasta launa iti ragsak dagiti members na bayag gaya man a plano da sukatan ni Bibian. Ay maragsakan ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray nga men bakit ko ang miyembraw ka binagaak. Ano magpili da iti presidentay. Pilyen da dyan nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni istiling. Nasaya at ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Nabartag ka mat, Vivian. Sana ka nabartag. Kaya't mata ipungot-pungot ka. Kunamlan o sino ka? Puro mat nga ukay-ukay, tibad-badong. Mangayab kayo man iti tanaw. Tanawaan da ni Vivian. Tanay, agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ilatiba game iti organisasyon. Mala pumanaw ka kidi dito yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Princess, apay asim mardan ka amag na. Sumipngatan, agluto tapay. Kasanumat yamin. Malabsan taman ni dagita artak alalaki. Kat anya kumaita, kabain mo dagitang artak. Kancawan dakto manin ngamin. Awan met nga rod sa bali apagnaan. Agpatpat nagdagita dita. Umikakiting. Ni manamat, uray naklaigoyo. Makita yun dahil lumabas. Di mo't princess to ito. Princess? Kinamuro ko na mo ta. Mas dawa mga agpaisaw. Apay nga taan, nagano ti kamuro na. Awan sabay gito di. Pagtubuan dan ni Jeropa na. Hoy, dagit
lalaki, kunamlan asino daan nagkugwapo. Asino man ang nagitan na yan? Dagita mamartek a lalaki Kinankansyawan damanin ni Princess itay limabas kami. Apay, di kayo pala na irwang mag. Iti ugali da. Ay, nakaluto ka din. Sa anak pa'y nakaluto. Apay, mabisin kan. Penyo itay kayo pa ngayon, oray ka ni Princess. Ay, lakay, adda na panunot ko. Ano da ita? Malalaki ka kade. Ano ti pa nagkungkunam? Kabailam ti dumanog. Adaya mo't lalaki, asan na nga mo ti dumanog. Ingka man nga rod ikan itileksyon dagijay amam martek. Kanya? Ay, tila pang ipabaonan mo kanya. Ay na, nabayagdan nga aramiden day tay tikabsat ko. Ket panawon metan, tapno maikan day tileksyon. Nagtal na ka man bakit? Ingkan! Ah. Itaapan naknakam, amalalaki ka. Rabiin. Ingka kiden, apur katam ida, tapno oray dala maplat amin. Ingka kiden, taus tunto ang makaluto inton malpas mo ti ipapaaramid ko kan ka. Apay, kinankansyawan nyo kano ti ipagkwa princess itaya. Isaw, saan na siya? Anya, saan na siya? Naglawagan na siya. Nagadwa kansyawan nyo. Dahil pa mo nakaimim ma, kan nakapimpintas nga ipagkaw. Nakapimpintas? Ni Princess? In-street nakmatlatan. Apay ngay. Lastog kagayam ha. Oh, asino pa'y kada kayo tinalastog? Saan na siya? Di nakita niligas na. Apay, saan kamot amay saya? Akanayon amang kangkansyaw ka ni Princess. Hindi na ito. Apay, naraman na mo. Saan yun nga ulitin pa yakansyawan ti ipagko ha? Ay nan ngay ni Manong. Adda nang ibauna, awan pa'y mo. Manang, anya tiar aribungbungan dagiti tattao iti kalsada. Ayun. Ijay mo't pag-iinuman dagiti artak. Nanghabak ni Manong mo. Anya nga ba? Princess, saan da ka na makansyawan? Anya ti inaramid mo, Manong. Ay, lakay. Ni, adamot sumungad a pulis. Apay nga insakit ko lang mo ni Princess kadagiti nauya wala lalaki May dakan samotan aristaran, Manong. Agngultan ni Manong gapu kanya. Sana bale, bay amon, anya ngay nga rod. Pangalaan nga iti pagbayad, Manang. Ay, pampanunutek nga rod ti mapanumutang kin ni Auntie Marina. Ha? Ni Auntie Marina? Kat no nakakurkuripot day jay. Kat anya ngay nga rod. Isulaang matiyada kwarta na akabagyan tayo. So, di ati kababaknangan akabagyan tayo, Manang. Sige, tamapantay di balay da. Nasken akadwaan na, tapno makarwaran ni Manong mo ije pagbaludan. Ay, anya ka dagito'y amaid kon aya. Papanawag sa amin idan, tanagsasadot damot a permit. Ay na, auntie, kaasyamot adagita maid mo. Oh, apay ngay may kayo dito'y balay. Kuang amin, auntie. Ay, agoray katasin niya sakye driver ko nga agoray. Adda pa pa ninyo, auntie? Mapan kami ag-deposit iti kwarta ije bangko. Ay, baknang ka talaga, Auntie. Oh, apay. Asino da ito'y kinamuro akadwam? Ko auntie, ni Princess data. Jay burida kiyo? Auntie. Ay na, balasang mo't gaya man. Ubing pa'y idagpaspasyar kami dito'y balay. In love ka siguro na niya. Saan mo't, Auntie? Agtubo ka nung amin ti adwa ka muro, no in love ti may sa tao. Auntie, ada kwartam? Natural, mapana nga rod ang deposit. Ko auntie,
Umay kami kumaumutang. Anya, emergency ngamin, auntie. Ay, sanak ngagpapautang. Manang, agawid tan. Auntie, sige na. Bayadak tumatlaang. Ay, saan? Amok to mo lang, awan pagbayad yo. O sige, mapanakon. Agyaman kami, auntie. Agasam da kita nagdadakila kamurom. Tawan santi pagtubuan da di tarupam. Ay, niya. Nakauyaw ni auntie. Kunang malano na pintas, katpadak matlaang alugpak tiagong na. Kasano ngayon ni Manong? Bayam ikaro na di inaramid na ije pagbaludan. Kaasimat Kat awan nga rod kwarta. Ay, gapulang kadag ito'y kamurok. Naibalo dan adi na oras. Nagadumot ngamin nga agpayso dag ito'y akamurok, Manang. Aglulumbada nga agpayso nga agtubo. Ay na, kaasyam maninday tabagim ako nakon. Pudno unay dag iti imbaga ni auntie. May samot da di abakit. Naimo lang arudan. Nakauy-uyaw pa'y. Ay, marurudak. Di tala ko man napnapan iya balayda. Matlayo ka diya sana na lumablabas na princess. Kakadwa, kantsawan tayo latta ka di, no lumabas. Amoy amot nga amin na lumablabas ito kahit kan-kansyawan tayo. Katuwa na. Nagmayat to ba iti kumandyaw nang langro na dagiti babay. Sana ya. Ha, kakadwa, at na bakit na lumabas? May samod na ito bakit. Naglukmag. Nalinsamot din sana makapag na. Nga po iti kinalukmag na sigayo. Hoy! Magpakutungkan, nana! Narigat tinalukmag unay nana. Alain ka ro adagos ni Apo Diyos, dagiti nalulukmag. Nakarwar ka matlaang nga niya pagbaludan lakay. Ay, wan nga rod bakit. Nasuro mo't na makabulan na nagan-ano sak. Sapay nagado tilamok ijay. Ay, lakay, saan mo nga ulitan day jay Tinungkal ko lang tikid daw mo. Sana magkiding agbabawi ang ilaban kani princess. Panangisakit lang dayjay. Saan matlata si Mardeng dagita nga artek amang kankansyaw ken ni princess. Katidakas na, amin alumabas dita pag-inumanda, kankansyawan da. Ay, talaga mo dagitang artek. Awan ngamin maramid day tibiyag dakit. Maisyanak ken ni princess lakay, tauray mismo nga antimi. Kat isupay tinanguyaw ken ni princess. Kanya kay nga ron. Adda talaga dagiti kakasta tao bakit. Ay, way. Ayan nagayam ni princess. Saan pa'y matasim mangpat? Kuna namat nga da interview na, iji trabaho ang nag-applyan na. Nasaya at anong makapagtrabaho. Tapno sana ma-stress. Kung saan nga umadaw, dagiti kamuro na. Nasapa ka nakaring ita, ipag. Owan Manong, mapanak ngamin nagtrabaho. Agtrabaho kan? Owan Manong. Sumod lagaya man nakaisam ka. Owan sa anak gaya man maboring. Ala, say-saya atom tagtrabaho, ading ka. Ay, nabartay ko na sa matay. Nakadumog ka matay. Sanak pa na bartek tata. Agsyat ang aruda na. Ayawan, nabartay ka na talaga. May nakringan, tada makitkita ka na pinta sa balasang dititag-tagainap ko Ayun, nagmaya man dahi tatagayin mo. Po, magpinta sa balasang dato. Nagkinis ko naman daw. Ay, saan sama na tagainap na tayo magpagamon? Kasla saan nga rudan? Ay, sana talaga. Tandang agpaiso palasang lumabas. Ha? Nile, huwag nagpaiso ka kadwa. Saan natagtagainap tayo yan? Purno! Wait, will! Ay,
Manitikas na. Paritin. Ni, nag-awidan na tayo siya balasang. Ay ako ka. Pasiputan ta. No sa dino. Abalay, ti papanan na. Kinantyawan da ka kadimanan dagiti artak. Jak idan pampansinan manang. Uray anya pa iti bagada kanya. Sa bagay matkit di Artak damot lang. Apay ko maapa-apekto ak iti panangkantsaw da kanya. Kasta ti mayat apa nagpampanunot. Kat ningay anti ananguyaw kan ka, idi ado ti kamuro dit arupam. Pampanunutak nga rod, amapan ko ikan iti regalo. Regalwam? Ay na naglaing matan. Taiso pa'y anauyaw ti regalwam. Wan amanang, tainuyaw nak ide. Kat gapo iti pananguy-uyaw na kanyak, nasursurok nga agbalin a positibo iti biyag. Day takot ti ko na. Mala, mapantan tumanang mangted iti regalo kan kwa na. Apay anaklaan ka. Kat nakita mo ita dita balay da princess. Tinagawidan na da balasang a kurso na dam. Kabsat nga ta ni Princess day siya balasang. Uno kasinsin na. Ay, ti kasayatan nga namin damaga minton lumabas ni princess. Saan mo nakantyawan? Gaya mo mo! Tandaan ang bagi. Saan mulatan a pampansin na nagita artak a naglaing agkantsaw? Princess, agdamagaklaan ko ma. Anya damagam. Si kansamot dyan na pintas a balasang. Anatalgyapak idi na minsan nga altaw. Uwan, siyak nga rod, apay? Nini, saan kang agpaiso a kinamurong? Kan pimintas ka Saan mat ngamin nga agnanayon a kinamoro ti rupak anya? Princess, mabalin ti agaraw. Agayata magkangganading ko. Anya laki din da ito nga ayatong aya. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.